ahabwo kuba umuntu nayihe motoka kabare ugaruko mugira ngo wagigaruze umutwe gwe ayekorire mu family ye ayekorire mu n'abanyabuzare be nangwa kitandikana ikana Kampala kujya tindagarukeyo konka iyo mukama wa basi ugaruko giroti notika garuka wakora return ugarukeyo Kole media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kole media vira Kole Omurungi ari kutureba nakwakira. Thank you for watching Kole Media TV. Amazina nkabutosha nibanyeta Joanna nakwakira one on one turi naba Perfect Driving School. Ababa nibakutendeka kuvuga emotoka kuba novuga jya ruguto ate nibatuyamba kushoza abana abaristede batakuza gukora ububenje amuhanda nakwakira omukama owa Perfect Driving School. Webare murire mutabase na banyabo amazina nenye Kansime Amoni Perfect hazo mweni hirizi niribakweta Perfect Driving School. Wow, izina lyawe nibakweta Perfect. Yeah. Mama wawe eri akaritora nata Perfect no manya perfect nekintu perfection perfecting perfectionist. Yes. Okay, hati Perfect Driving School ninga shi perfect reka tandike na munonga nobubenji oburiyo ni bugendo mission ninga shi obwatwira abantu bingi anomanya nto mu Uganda omu ebintu ebimwe ebitandikire kureta rufu y'abantu nomanya nti no muhanda. Yes. Okay. Abantu bingi barumuno bafera ha muhanda kandi obutetegereza okubashebere kubana bagukozesa. Abamwe kuba bagezagezaho no gukozesa bacetegereza umuhanda babura kwetegereza emotoka zabo na pichi okubasemeye kubana bazikozesa. Hazo bwiro bwenje hati abavuji abapichi abinja barukugwa accident tabarukwenda kuzega no kuzetegereza okushemeye kubana zikora. Abe motoka kuba bayetegeriza umuhanda babura kwetegereza emotoka. Omuntu shanga ashomera umuhanda yagwitegereza yakora na general planning yagwe konka emotoka yarimo natambuza ninga she yarimo nagenda nayo tajetegerize je okweshemerire kubera ukora. Haze cyo nikiretera abantu benji bagwa umuruboro rwabo iki twakweta accident. Ecyo kureberaho omuntu wena omukozesa wekiruka urumuno yiruka ninga no kikozesa ninga no genda mpora ushemerere kwetegereza obuhango bwacyo oburengwa bwacyo namana gacyo. Haza waheza kwetegereza amana gacyo nikija kuretera okukiteko mu nkora no kukikozesa je. Okay. Perfect. Turebire accidents nka base gwire lyantonde yaita abantu na accident ejegwire kikube LC5 chairperson wa kikuba lari mwaferire. Imwe nkaba Perfect Driving School abana banyu bumuriyo ni mushohoza nitubareba hoki nyensa muriyo ni mushohoza banaki. Nangwa icyo nikiba kibi munonga umubavugi abo kuba wahurira ngo bus yagwa hanze icyo cyo kubanza nkibanza cyatangaza abana bituruka baturu muntu wegeza kandi nacyo cyonka kigaraka kiteka hizina ribi nkaba driver umurimo guturu muntu kora konkecho netucheta human error.
hata umuntu noshanga ngu ecyabire namanya yakirgaho yazo mu kitari cyo yakora akabenje nkago ubwiro bwinji aba babase nibavuga baruha aruha umutwe guruha amisho garuha akanangwa no kura yaho amane hati chimuretera yaguma nagemesereza hate motoka erika ahakumutera hansi konkambo eno ntushaba ngo muntu ashemerere kuba nayetegereza human error rule twagira ngo human error rule nutubantu zanasa ahakiragira icyo muntu buntu okuhuro kuwaba kikabana cyamanyisa ngo motoka ejo torukwija kugikoze sekerecho kankwereke cyo kureberaho emotoka yaho amamazuta tekagenda mbwene cyabanje manyisa ngo nani wowe nka wahurira waruha umubiri abo kuba gonka nukumanyisa ngo waro konkati we yenda ngo gumenoje mesereza ubundi nkabana hikandungamo ubundi nkabana hikaryantonde ubundi nkabana hikamasaka ubundi ushanga umubiri gwanogera kimwe ubantu wakora akabenje mbwene kitweta human error rule umuntu ashemeye kubana yetegereza wenka we icyata shemerero gukora ababa driver kuba nibabahereza entebe zabe jonkejo base yo kureba driver nabastamere wo ekiri kumanyisa ngo driver nuwashemerere kubana yisharram akagerati nyowe hati naro akagambara na mukama we naro ninga shaka sente kuba niko kace akwegemesereza kashati obviously human error rule noreba cyabe kiragero eco muntu hata abukugira ngo nayenda gumena nagemesereza hata ubundi ushanga amagarati gabasa kuzayo kankwereke cyo kureberaho emotoka ndijo yaheza kusika yaho munkamazuta noreba nko muntu yagera ati yagizunguza nangwa natwaza hapiki ke kusika ubundo reba yagikwata yagizumika ayenda ngo amazuta igagara side gagaruka side ndijo ubundi kabane musi ya petrol station haze ico kigwire nico turi umuntu tugira ngo human error rule umuntu ashemereye kuba nahurra na feeling ngo mubiri gwe kugwaruha kugutache basa akapakinga umuntu yabarenka hamebazi yamera nka panado kongo umuntu noreba yaroha agura nkaza pain kira umuntu yaroha agura nkaza panado kugira ngo ubundi akaba nagemesereza haza magarago ko gareba umuntu naguma nacendera ubundi ushanga yitabango mbwene ryo naryo nicitekaho izina ribi kankwereke cya kabiri ogwe MP wetu chairman RC5 agwira chikube noreba ngo umuntu watomire sinsi yarakarga ahamuramwa ekitwayeta human error rule umuntu kubana uvuga yahiko mutawuni kona nagereba harimo nabantu konka yaguma ha speed ni yamwe ekiri kubana cyamanyisa ngo noba warga hacoshemereye kuba numanya nangwa harona nayo kugira ngo umuntu ashemerere kuba natekatekeje motoka ka condition rule emotoka yo iryo mu condition zita okusya ahakuza gukora kabenje konkanye nangu kugambere emotoka nyinge ziri gukora kabenje abantu nibabane bazitije yagiza mu buzamu konkati yagimanya okweshemerere gukora emotoka je yo kureba eyine bearing hanso mpira gwayo ushemerere kuba wamanya umupira gwayo na bearing yayo na size yayo ukosheme kubana uza kugikozesa abo kuba byarenga ha speed ebyo kozesa speed wezo you know human error rule kankwereke cyo kurebera hati nkanyowe amon perfect nyine speed zanje zindi kozesa omumutwe abo kuba na wanyi hawo katambara habigere no shanga ngo ni ntambara mpora nangwa na wanjero ngo ntambara speed tinkache basa ahabo kubanyowe by normal nyine speed zanje zindi kozesa haza ne motoka eri yindi mone kugambiraho eyine speed zaye zeri kozesa eri kusinga hangenzi yayo nico rukushanga emwene bane yirukanga igana kinana ahiba gikorire emwene yirukanga 280 okuba gikozire because twine zanishani za Toyota za Benz nebinde bikabye motoka konkane tuwenangu koraze kujivuga ubanzo jetegereze
hate motoka ejo waheza kujetegerezo kagishomo okumanya kwayo nikibanyi manyisa ngo noija kuranzya na misho gawe utandike kusebera mu bwire hati erahuke kusaba ahabwo kuba wajega kugikozesa bearing zayo nompira gwayo nobuhango bwa engine yayo. Perfect. Otakagumizemu. Noenda kungambira ntaba buba kuhereza basi kuzivuga niba batashomire ninga shini baba tabegise obuhango bwe motoka ninga sho obuhango bwa basi. Obu twacheta human error rule. Hato umuntu noshanga ngo ashomere enguto kweshemere kuba negenda ekitwayeta general planning. Bamu planning ngo atanoza kuzakanungu. Konka habwe nshobe no butetegereza kurahuka kumanya no manya umuntu no basa kushoma emotoka konka no yitaga kuguma no kore kiba kwita refresh training course. Refresh training course ni cyabanye manyisa ngo ejo basi yoru kuvuga na wajivugeri izoba erinsia neija kuguma necendeza okukura kwayo haza no yetenga kuguma no refreshing no jetegerezo kwekora ko tukuzo mu kitweta ka conditional rule nikibanye manyisa nkora abe wajiguzere erinsia hateri yone ukura hazo bwero kura bwe no jetegereza orumu no jimanya brakes zayo ahizayika speed zayo ezo zorumu no koze sotyo zo zikuryo mu magara no reba ngo amagara gawe ngamanya speed zorumu no kozesa kankwereke waba no reba chairman RC5 chikube ahiba mutomerire noreba ngo sincere umuntu orukwetegereza norukora human error rules zeyezirije akabatashemerere kuba natomerera konka tarayetegerize motoke yaru kuvuga okweri kwija kugikozesa yahiko mwanyo ahabwo kuba amisho gawe umurimo gwago gaba agukureba kamera gatwara abwongo garagira gajya nkora hikahariya harwa abantu bingi tandika kusaba konko umuntu kakutandikana hikaho hata yebwa oba mission gamwereka ngo ngwenu umuntu ekitwayeta human error rule umuntu nargaha marama ateka mu mweshungo ezo speed zizina mbagambiraho har hayiziri kukozesebo haza kurunogera ngo umuntu narga driving school akaguma amaintainingire speed zashemeye kukozesa okumara emyaka 3 amanyangu ekikache yeche motoka 3.5 ton emotoka ezenche ashemere kumara emyaka 3 arukozesa speed nkaga so konka nibija bargaha maramwa ahabwo kugira ngo ekikache motoka ekiyagiremu kikamretera cyamupika munonga yazamu mweno kwemanya no bahango bwayo hati yabara kushome motoka ejo okujetegereza hato shanga ngo emotoka kuyatandikana hiko mu roundabout tiyagihetera omumwanya ogwasheme kuba nagihetera. Okay, ekindi nka iwe ari kwegesebye motoka nimanya to kushashura mushara waburiwe no yegesa ebye motoka ababa bakozesa ba bus munonga because bus no gireba netwara abantu bingi yagira nti yagwa neba yayita abantu 10 imagine no mu Uganda bus mukaga zagwo mu kwezi kumwe ningo mu weeks 3 ntuba twaferwa abantu bingi mbwenu iwe no habura ota haba kama baba bantu ha chenshashura omuntu areme kuvuga erizoba akasheshe akavuga mwihangwe akavuga no muki mwari kwenda sente hariho topic inabire nakozire nkagira ngo nabakama ba bus nangwa nabakama be motoka nabone ba contributing ar accident kuba ahabwo kuba umuntu nayihe motoka kabare ogaruko mugira ngo agigaruze umutwe gwe ayekorire mu family ye ayekorire mu n'abanyabuzarebe nangwa kitandikana ikana Kampala kujya tindagarukeyo konka iyo mukama wa basi ogaruko giroti notika garuka wakora return ogarukeyo ni kibano cyamanyisa ngo noba wa contributinga a accident ziri kuba nangwa nanenye mahwaho tukaba twagizire ngo umuntu ratware bus Kampala agirekeyo dero ndije agaruka jihe nangwa kirimuni kizakorwa
enteekateeka nituteekateeka ngu neija kukora haza nyowe ninshaba ngu kuwakuba oguzire emotoka omuntu ow'orumu nooza kugiha oshemerere kwetegereza kwarabe nagimanya ahabwokuba biri n'entaanozo hariho ekitweta road condition nazo zonka nizikora accident omuhanda gwabagura mubi nigubasa kukora accident kwonka nogira ngu omuntu kuyakushoma omuhanda akagumanya akashoma n'emotoka akagyetegereza hakabaho accident tikiri kubasika nikiba nikimanyisa ngu omuntu yaba yetegereza akagira ati navuga emotoka nagisya Kampala nahurira naruha bishi ahabwinshi bwene orinda kurwa haratekewe teeka nto muvugi wa basi wavuga today novuga ruto murundo ogu tihariho kugaruka ogaruke nyesaka nangwa eriteeko obundi niribasa kwija kugumamu ekihango munonga nitwenda ngu aba bantu abokuba noreba ntwegesa ababeja ba perfect aba bandu munindi g'omumotoka nitumugira ngu iwiwe ogume n'iteeka eri kugira ngu kwaravuga emotoka wagisya Kampala iwe wagira oti naheze tibakubinga nakyo ekyo kirimu kasimata nakugira ngu nimwija mu contributinga accident kubaho wakireba konka noreba ngu oriyo omuntu nabwe karabe yakugizire ngu tari kwenda kugarukayo ninga deka ondija agigarureyo noreba ngu nabwe hiine ekyari kuba yagezaho kuprotectingaho konka kindi perfect bidikabire niribeteeka za government rule because if it comes as a government rule ababandi abakushashura abakozi nibabasa kukigondera konka police ningeteeka lyari bire implemented by the government mbweno riya nabasa kuruzingo webare iteeka ryo niriteeka kukora konka ryakora ryari hati nyowe ninyenda ngu otakagire kureba iteeka rya government ninyenda ngu ubanze kureba emotoka yoguzire obuhango bwayo n'oburungi bwayo ahabwokuba niteekateeka ngu okagura emotoka ngu ofunemu ekwiha omwanya ekuteeka omugondi noreba ababeegi kutukuba nitubegyesa nitubagira ngu hariho kutwara emotoka hariho n'okuvuga emotoka byine entaanoso move the vehicle and drive the vehicle byine entaanoso so hati itwe nitwenda ngu omuntu ataza kurebera hiteeka ngu agire ngu barebanze bayemereze emotoka rero afune kugitayo nyowe ninyenda ngu iwe ubanze orebe kuwakutomera nogumizamu nkibarimanyisa ngu esente zakora ki mbwenu bakama bareba emotoka nibaranzya munonga esente konka ati itwe nitugaruka twegesa tugira ngu iwiwe drive rangiza munonga ha murumo gwawe okokubasa kugurinda gukagumaho ahabwokuba bweshi bwo wabano yirukanga watomera amagara gawe first ni gawe amagara gayemerera nangwa na neri emotoka itwe tugeta expensive machine na ne motoka yawe yakora ki yahwaho so hata nono cyeyongerayo so ngarakangera ngo iwo rukundeba oyine kwetegereza munonga aha kindi muni ngamba emotoka yawe baheza kugitomera tukweyongerayo noteka gumaho so nichirakuka kwanguhira ekitwakweta refresh training course waba wavuga emotoka wagisya Kampala parking humuraho byamaho hatakija n'amaroji eshaha emwe hato garuko tandike ekitwakweta human error relax perfect neshangwa perfect driving school mbwena tumwihanga abantu nibagyetegereza main office erimbarara umutaxi park waiko umutaxi park waranze haruguru aho noba noreba perfect driving school kandi muri Masaka eri aha kizimbe cyakatare wano mara y'uruguto rwa hansi aho noho turi kusangwa kandi omuri Masindi turi ya municipality aho kandi umwihanga rindi nituba turumu nutuguma nutukora ekitukweta mobile enrollment training exercise so mbwenu ntusima na government kutuherezo go mugishanka perfect driving school kugira ngo twegesa abantu betegereze abantu bamanye
Okay, tusomere namba yawe yesimu atubase kurugaha nitukugaruka ubundi entande yindi kubakomera imwe barukundeba no kugira ngo emotoka ukagigurura ki kandi kigenderwa cyo kugigura cyo niki kandi ahabwe nkiyo no givuga kubi ubwo uri kugivuga noteka ngo nebasa kugwa ningi wono basa kugitera hansi ninga ntabasa kwijeyo ndijora kutomere iwi wori kundeba ni nyendobe ni wavugaje munonga uteke munongo munkora ebe nagambaho rero kikwanguhire okwikomesha 0 mushanju mukaga ashatu ni shatu chenda nina nkaga na mwenda 0 mushanju 0 ina 50 itano ibiri 0 mushanju 00 nkaga na mushanju 5 nina perfect driving school Mbarara. Okay, Nkole Media TV, thank you so much for watching. Nituguma nitureta uwa perfect agumena atwegesa amheru ubenje na butandwa omungudo nibikuba byahwaho webare kureba Nkole Media TV nasigara ndi Joan. Bye bye. Nkole Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo. Sekwati Nkole Media vira nkole